kuma gukinya thukuru-ini wa muthingi wa Ndaragwa kwamukirwo ni atumia na aikari a Ndaragwa na nyimbo. Ndaragwa hamjambo, murega. Muthenya wa kana munini wa Raila Odinga Martha Karua Azimio ahungurite Ndaragwa, Mairoinya, Njororoko, Olkalau, Miharati Kibeberi, Injinia Kinangofu na gutirihira magumu. Karua akimathira Odinga kura augite ati thutha wake kuhungura kaunti kenda hari 10 cia gitaru gia gatagati ka bururi ni agite na umithio, akiuria aikari a Nyandarua matigatigwo na thutha thirikari ya Odinga igithondekwo. Andu aitu mutiaite mukionoria itikirai ithuothe tume thutha Raila Amolo Odinga. Mumenye bururi mugima ni witikirite Raila. Ungiona kuria gwitu makiuga Azimio, umenye maundu ti moru. Na Ndaragwa na Nyandarua yo iga Azimio, Kenya ni eka atia? Kula ikipigwa leo, rais wa Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga akisaidiwa na Martha Wangari Karua. Kwa hivyo tusifanye makosa eneo letu. Nyandarua ni locked. Tutaenda kwa kila mlango, kila boma tukitafuta kura ya baba na Martha. Ni kweli. Karua ongereire ati we na minista wa urimi Peter Munya uria wirigirirwo kunyitirira giturwa o giki Odinga angigathondeka thirikari nio makarora mabataro ma aikari a gitaru gia gatagati ka bururi. Tuko na mipango ya kuinua uchumi na kila county hata Nyandarua itakuwa na a new product. Mpango unaitwa One County One Product. Tukiwa na mafactory mpya kwa kila county, hawa vijana wetu watapata kazi. Wewe ndio tunaangalia kama jamii ya Mount Kenya, tukiwa zote katika area hii utuongoze, na tunapata baba tunampenda, mwambie arudi tena. Kura ya baba ni kura ya Martha. Tunaelewana? Tunaelewana? Na sisi tukiwa ndani ya maslahi yenu haiwezi kuharibika kwa sababu tutatua tukichunga nyinyi. Na kuona kaunti ya Nyandarua ni imwe ya iria ihunagia bururi na irio cia migunda, no arimi magatigwo mari njararuhi. Karua erire murimi ati ndakauna uguo koringi. Turenda we urarima ukanyita maciaro ma thithino yaku, andu aya ange megatagataine makahutio kana mukanini mahetukite, no matikahane tari wene na thithino ni yaku. Ni twanyitanira, nitahakikisha mmepata makula ya kutosha ndio maziwa yenu isiharibike. Hiyo ndio kazi tumepewa na baba Raila Amolo Odinga. Aza mtupigie kura tuweze kufanya hiyo kazi. Mbutu ino ya Azimio la Umoja origi ni ukireire mwaho wa Kenya Kwanza ikiuga ngwataniro-ini iyo ni kuo ungumania ukomete. Na mumenye andu ni ahoteri twauma haha maratuyuruka uria turathie, korwo ni mari na kuria marathie hivi mangirauma thutha. Uyu ni wira tukuruta na ngoro emwe tutindike ariothe karia nime mararia indo citu mukaga dawa tondu mbeca cianyu ni iretu. Jumaa ino Karua arahungura kaunti-ini ya Naikuru iria iri na aikia a kura maratimira milioni 1 thutha wa ithiururuka rimwe tu ria kaunti cia gitaru gia gatagati ka bururi. Martha Karua na ngwataniro ya Azimio marauga ni marikitie guikia gikabu-ini kia Raila Odinga kura kiheri, makiuga riri tirio rita ria mwisho megukorwo magithiururuka kirima-ini niamu ni megucoka kuo kurimira, gucokia njoko na kinyagia mone magetha. Tariki 9 mweri wa kanana, handu-ini ha Inooro TV kuma guku Olkalau kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.